Cilj donošenja ovakvog dokumenta je čisti grad, rekao je Ninoslav Verić, predsjedavajući opštinskog veća, obrazlažući program održavanja javne higijene u opštini Ćuprija za 2015. godinu, podvukavši da je na ovaj način promenjen koncept održavanja javne higijene. Biće više izvršilaca i sada će 14 radnika čistoću održavati po kvartovima, što znači da neće biti plaćeni po kvadraturi već po radnim časovima. Iz Direkcije za izgradnju i uređenje, koje će i ovde imati ulogu nadzora, smatraju da će PVV punim kapacitetom poštovati ovaj program od 1. aprila. Većnici su danas jednoglasno usvojili i izveštaj o radu opštinske uprave opštine Ćuprija. Prema oceni prvog čoveka lokalne samouprave, uprava je iznala dosta posla u prošloj godini, ali mesta za napredak još uvek ima, tim pre što postoje ljudi koji, kako se Erić izrazio, vuku u kontrasmeru, najavivši uskoro racionalizaciju, odnosno smanjenje broja zaposlenih u opštinskoj upravi. U nastavku sednice program poslovanja javno-komunalnog preduzeća Ravno 2014 dobio je jednoglasnu podršku članova veća, dok je danas utvrđen i predlog odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih objekata privremenog karaktera i na površinama javne namene i na drugim površinama, što samo proističe iz pozitivnih zakonskih propisa Republike Srbije. Članovi opštinskog veća danas su dali zeleno svetlo nacrtu odluke o izmenama i dopunama odluke o pravima u socijalnoj zaštiti, kojima se jasnije utvrđuje vrednost besplatnog obroka u narodnoj kuhinji, ali i otvara prostor za subvencionisanje potrošnje vode do 10 kubika za domaćinstva koje će imati pravo na ovu dotaciju.